or right, my lady? Left or right, Mr. Stimpson? Left or right? left or right left or right د دې فریز مطلب دا دی ګس طرف کنا خی طرف په کم طرف باندې لاړ شم کله چې یو کس تا ډایرکشن په اړه باندې تپوس وکړي چې په کم طرف لاړ شم په لیفټ که په رایټ نو بیا داسې ویلی شي لیفټ or right for example should we turn left or right آیا موږ په چپ طرف یا په ګس طرف تاو شو که په ښي طرف should we turn left or right is your house on the left or right آیا ستاسو چې کوم کور دی دا په لیفټ سایډ دی که په رایټ سایډ دی یعنی په ګس طرف دی که په ښي طرف دی look left or right before crossing the road look left or right before crossing the road یعنی کله چې په روډ باندې تیریږي روډ کراس کې نو ګس او ښي طرف ته ګوره ځکه چې روډ دی ټرافیک سیوا دی رش سیوا دی هسې نه چې څه درته تکلیف ونه رسوي look left or right before crossing the road Left or right, my lady? Left or right, Mr. Stimpson? Left or right? Left or right? I'll come back another time. 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 Okay. I'll come back another time. I'll come back another time. I'll come back another time. I'll یا I will come back another time. د دې پریس په اصل کې مطلب دا دی چې زه به په بل وخت کې بیا چکر راولی کوم بیا به بل ټیم راشم I will come back another time کله چې ته یو فرینډ خوا لاړ شي یا یو ځای ته لاړ شي هلته ستا څه وخت تیر شي نو بیا ته د هغه ځای نه بیرته راځي ته ورته ویلی شي I'll come back another time یعنی بس دی زه اوس ځم بیا به بل ټایم کې چکر راولګوم For example You are busy I'll come back another time یعنی ته اوس مصروف یې نو زه به بل ټایم کې چکر راولګوم بل ټایم به راشم You are busy I'll come back another time Don't worry I'll come back another time هیڅ فکر مه کوه زه به بل ټایم چکر راولګوم بل ټایم به راشم مه خفه کېږه Don't worry I'll come back another time Come back another time. I'll 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 come back another time. Okay. I've nothing to do with it. I have 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 nothing to do with it. But I have nothing to do with it. I have nothing to do with it I have nothing to do with it د دې فریز مطلب دا دی چې زما له دې سره هیڅ کار نشته یعنی ته چې څه کې کوه I have nothing to do with it زما په دې کې هیڅ کار نشته I have nothing to do with the accident یعنی زما دغه حادثې د دغه اکسیډنټ سره هیڅ تعلق نشته I have nothing to do with the accident I have nothing to do with that decision I have nothing to do with that decision یعنی دغه decision فیصلې سره زما هیڅ کار نشته زه پکې هیڅ کار نه لرم I have nothing to do with that decision Believe me I have nothing to do with it د دې فریز مطلب دا دی چې په ما یقین وکړه زما دې سره هیڅ کار هیڅ تعلق نشته Believe me I have nothing to do with it Nothing to do with it. I have nothing to do with it. I have nothing to do with it. I have nothing to do with it. I'm not having a baby. I'm having a baby myself. Not having a baby. No, I'm not having a baby. I'm not having a baby I'm not having a baby د دې فریز مطلب دا دی I'm not pregnant یا I'm not expecting a baby نو زما امید دی چې تاسو به پوه شئ دې پښتو کې مطلب دی زه امیندوار نه یم یعنی I'm not pregnant په دې باندې به تاسو پوهیږئ I'm not having a baby یعنی د دې فریز اصل کې مطلب دا دی I'm not pregnant زه امیندوار نه یم I'm having a baby myself. Not having a baby. No, I'm not having a baby. I'm expecting you. He's expecting you. Yeah. He's expecting you. Devin. He's expecting you. He is expecting you He is expecting you هغه ستانه تمه لري یعنی هغه تا ته په انتظار دی
he is expecting you. کله چې ته یو کس ته وایې چې هغه ستا په تمه دی، ستا په انتظار دی، ستا نه څه تمه لري، نو ته به هغه ته ویلی شي he is expecting you. For example, go inside. He is expecting you. دننه لاړ شه، هغه ستا په تمه دی، ستا په انتظار دی. Go inside. He is expecting you. Don't be late. He is expecting you. ناوخته کوه مه، هغه ستا په انتظار دی، هله لاړ شه. Don't be late. He is expecting you. Expecting you. He's expecting you. Yeah. He's expecting. He's expecting you. Devin. This feels right. 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 د دې فریز په اصل کې مطلب دی this seems correct or comfortable. یعنی دا بالکل ټیک ښکاري، correct ښکاري، comfortable ښکاري. For example, this decision feels right. دا فیصله چې کومه ده دا ماته ټیک ښکاري، دا ماته صحیح ښکاري. This decision feels right. Being here feels right. This 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 feels right. She's in a state of shock. She's in a state of shock. She's in a state of shock. The car, she's in a state of shock. She is in a state of shock. She is in a state of shock. د دې پریز مطلب دا دی چې she is deeply shocked. د دې پریز مطلب دا دی چې هغه ډیره سخته په صدمه کې ده. For example, she is in a state of shock after the accident. یعنی هغې چې کله حادثه کړې، د اکسیډنټ یې کړی، نو هغه ډیره په صدمه کې ده. She is in a state of shock after an accident. She couldn't speak because she was in a state of shock. هغه خبرې نشي کولی ځکه چې هغه په صدمه کې ده. She couldn't speak because she was in a state of shock. In a state of shock. She's in a state of shock. The car, she's in a state of shock. I hope I didn't wake you. Feeling so late, I hope I didn't wake you. Ooh, I hope I didn't wake you. God, hope I didn't wake you. Hey, hope I didn't wake you. I hope I didn't wake you. I hope I didn't wake you. د دې پریز مطلب دا دی چې ما خو د خوبه راویښ نه کړلې، راپاخه مې نه سولې. I hope I didn't wake you. For example, I hope I didn't wake you with my call. زما په کال باندې خو به د خوبه نه وي راویښ شوي، یعنې ستا خوب خو به ما نه وي ګډوډ کړی. I hope I didn't wake you with my call. I came in quietly. I hope I didn't wake you. زه خو ډېر په مزه سره، ډېر په خاموشۍ سره رادننه شوم، ما خو به ستا خوب نه وي ګډوډ کړی، راپاڅولی خو به مې نه. I came in quietly. I hope I didn't wake you. Sorry, I hope I didn't wake you. معذرت غواړم، ما خو به ویښ کړلی نه یې. I hope I didn't wake you. God, hope I didn't wake you. Hey, hope I didn't wake you. I take the blame. Take the blame. Take the blame. I take the blame. I take the blame. د دې پریز مطلب دا دی چې د دې چیز ذمهواري زه علم. یعنې کله چې یو کس بل یو کس یو کار وکړي او ته وایې چې I take the blame، دغه چې کوم کار کلی دغه ذمهداري زه په خپل سر علم. I accept responsibility، نو به داسې ویلی شي I take the blame. For example, I take the blame for the mistake. یعنې دې غلطۍ د تېروتنې چې کوم الزام دی نو دا زما په سر دی، دا زه علم. I take the blame for the mistake. If anything goes wrong, I take the blame. If anything goes wrong, I take the blame. یعنې که څه غلط شوي نو زه د دې معذرت غواړم، د دې چې کوم مجرم دی نو هغه زه یم، دا جرم ما دی، ما کړی. If anything goes wrong, I take the blame. Don't blame them. I take the blame. یعنې هغه باندې الزام مه لګوه، هغه ته هېڅ ګناه نشته، د دې ذمهدار زه یم، دا blame زه قبلوم. Take the blame. Take the blame. Take the blame. You're not talking your way out of this one. You're not talking your way out of this one. You are not talking your way out of this one. You are not talking your way out of this one.
د دې پریس په اصل کې مطلب دا دی چې دا ځل رانه په خبرو خلاصېدی نشي، په بانو رانه نشي خلاصېدی. You are not talking your way out of this one. یعنی کله چې یو کس ته هر ځلې بهانې کوي چې زه دلته وم او دا کار مې کوه دا مې کوه ستا نه ځان خلاصوي، نو ته هغه ته په انګلیش لینګویج کې ویلی شي You are not talking your way out of this one. یعنی چې دا ځلې رانه په خبرو خلاصېدی نشي. For example, You broke the window. You are not talking your way out of this one. یعنی نو ته یو کس ته ویلی شي چې تا کړکۍ ماته کړې ده، په خبرو رانه ځان نشي خلاصولی، د دې جرمانه بڼه کې You broke the window. تا کړکۍ ماته کړې. You are not talking your way out of this one. You forgot the meeting. You are not talking your way out of this one. یعنی تا میټینګ ته رانلی، ته زما نه په دې خبرو ځان نشي خلاصولی. کله چې ستا یو فرینډ وي ته ووایې چې ته هغه پلاني میټینګ ته ما انوایټ کړی وي او ته رانلې، نو ته زما نه په خبرو ځان نشي خلاصولی. انې بانې مه کوه. You lied to me. You are not talking your way out of this one. تا ما ته دروغ ویلي و، ته زما نه په خبرو ځان نشي خلاصولی. یعنی کله چې یو کس ته وایې چې تا ما ته دروغ ویلي و، ته زما نه اوس په خبرو ځان نشي خلاصولی. You lied to me. You are not talking your way out of this one. You're not talking your way out of this one. You're not talking your way out of this one. You're not talking your way out of this one. You're not talking your way out of this one. Everything that can be done is being done. 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 د دې فریز اصل کې مطلب دا دی چې څه هم زموږ نه کېدی شو که نه موږ هغه وکړه. د دې فریز په اصل کې مطلب دا دی چې څه هم زموږ د وسه کېږي، څه زموږ د لاسه کېږي، نو هغه موږ ترسره کوو، موږ لګیا او موږ کوو. For example, everything that can be done is being done to help the patients. یعنی زموږ چې څه د وسه کېږي موږ د مریضانو سره خپل مدد کوو د خپل وس مطابق. Everything that can be done is being done. څه چې هم زموږ نه کېدی شي، زموږ د وسه کېدی شي to help the patients. patient مریضان، د مریضانو مدد کوو. Everything that can be done is being done to solve the problem. زموږ د وسه چې څومره هم کېدی شي موږ د دې مسئلې د حل کولو کوشش کوو. Everything that can be done is being done to solve the problem. Everything that can be done is being done. Everything that can be done is being done. Everything that can be done is being done. Everything that can be done is being done.